يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Ulamalarımızdan, ustazlarımızdan. Ayşata siz değil maşallah. Suyun damlam, cemaatiniz menen altın başınız aman bolsun. Jaşoңorda bereke, жақсылық bolsun. Uşul sizdi sıylap kelgen Baxtiyar damlabızga, Ayşat abızga, Talant beke, Arzumat damlabızga, harekelerimizge Allah'ın rahmeti kıyametinde derece arttırsın. وَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُمُ اللّٰهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ. Kim ahli Kur'an'da, ahli ilimde hurmattağın bolsa cazası değişteyip Allah barınağa cenneti nasip olsun. Hudayi Taala'm har daim Allah'ın rahmatında, жақсылығында жүріп, Hudayi Taala'm özü қолдап, özü қорғып жақсылыққа жетіше берейін. Allah. Maşallah. Allah razı olsun jigitler. Aman bolunuzlar, bar bolunuzlar.